Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Larry, Kenselia. Doktor. Ano't resulta panag-examen nyo kada kaming ag-asawa? Sinod ang diferensya na kada kami? Nga dadat ka po na noaping nga saan kam nga madaan ti anak? Agpadpada kayong awan, diferensya na. Pedro, pengunay nga kayo, tagpadpada kayong awan, diferensya na. Dumteng tulat ta, manong nga tawa na yan? 5 nga tawanin, doktor. Bale, 8. Tatalo nga tawan ming agnubyo, sakam nag-asawa, manipod nag-asawa kami, 5 nga tawanin, bali 8. Baka dumteng to no, may kasangapulo. 2 pa nga tawan, doktor. Magnamnama kayo, kapataw mo diferensyayo. Yan mabalin nyo matagpawalakad, kadagiti gagayim yun, noon at makunada, hindi mabalakad ko akit kang kanayon kay kading agidgidan. Sa kamlaggidan ng doktor, no, may katalo ti asawa. Ay, hindi ka pinapadasan tinaggidan nga, damo. Hapay, doktor, padasin nyo baybayag yun ti romansa. Ang doktor na nabayag ti romansa, kat siya ti alisto. Kadi awan romansa na. Tapos no, aggidan kay nga dua. Manong name gusto tayo nakita nga 5 nga taon nagdandan na kami kini Celia nga asawa yung maumpay anak mi. Kad kalika kung mamilaon na yun ti anak. Siyempre siya sino kumate, asawa nga sa aming mangikalikagom ti panaganak na. Tinongbal mi ti pamalakad ti doktor, manong naming karigatan ming iti damo nga panakaitayok mi, kita aggedan kami manong. Naggedan talari. Uhin, Diyos ko, sabi ko mata makaalak nga rudan. Ngayong kalpasan ti makabulan manong nami ko na ti asawa, mandamot manin. Ana, awalat ta. Awalaing mo. Awan laing tangang padpata ko naman. Hindi may sangal daw manong nami nawis nak niya paring mando kabotag birthday di anak na. Di anak mi ti bunyag. Kada dahil pasango na kanyak manong. Dahil ito solusyon di problema. Padre, exotic food. Kada? Sige, kadum ti agpulutan, kadum ti mangan. Sa munto, nakawawild kan to. Ito nag-sex kayo ni baka mo. Pinadas ko pa yan manong name di kastoy. Nga balakad da, exotic food. Agpeswa, wild na wild kami agpadpada kini Celia. Na isang sangayan, siyempre, ngayon kaskas ding awan. Matlata. Inaman nga taon. Aga anniversary tama rin. Nga rod. Kailang urayan talata. Baka mat pumutot kat sa bali ha. Laring. Sanggon tong karamitan dito. Katsi ka. Baka paputot kat sa bali. Amay ko maramida kit awmat diferensya. So nga, handa mapukahon tinamnama. Ya? Agkararagta, adda kini Apo Diyos, barbaring no, madantan ton ti anak. Sabi kayo gimit kadi, manunay sa amot lang nga anak, iti makaita di tiragsak dagiti agasawa. Ngem, naragragsak dagiti agasawa, no adda anak da. Di ba? Hanga mabukil ng pamilya, te may isa nga pamilya no awan anak, no asawa lang tadda. Di amin. Aging ka manunay nga daman inimbaga kaniyak ni Pare Mando. Exotic food man yun. Sumala pare. Awang ka din ti sabali nga pamuspusan. Adda. Ngimdya ka mo no kayat mo. Ani reta? Inyarasas na ano. Sigurado ka? Basta lagit mamati ka. Soleso pare. Mati ka. Patyam lang. Kanaramidan. Yung masinungarod.
Ket sumapol ka. Sikan tumot ngamin, nila yung baka mo tigi nagamit mo pa. Itin to tasyak, may katlo ni bakat ko. First girlfriend ko, nagunod ko, may kadua. Kaya may katlo ni kumarem. Siga, nakaloyal kalauna kini bakat mo, panasim nga iyasa. Dat armas mo ti sa bali nga pangasaan. Dahil datat sukal na pare. Ngamad ng tungatan. Kahit patasang lata. Awang kas timang tadas. Sino ko mga ron? Problema dahil tanong asin no. Basta tinasken. Kahit umaramat ka iti sa bali. Aya, isarek mo iti sa bali. Nga alsong dat alsong o dat alom. Lan. Padasa ka no adda. Nimnoawan na kita, I'm sorry. Aging nga manong nemiti, may isa nga aldaw nga nakapigpig sa ditudo. Huwag nagawid ak nakakotse ak siyempre. Hindi adda, nakabasbasan. Ano matkit payong na, ano masarapat iko. May isa nga babae, sinardeng ak manong. Ay, oh my God, agpaano ka? Bagan, ay, may dagas ka. Oh my God. May isa nga napinta sa babae manong naimi. Kuhin. Sumre ka. Naglugan ka. Nakamabay yun, sir. Nakabasbasak. Saan? Ay, alis doon talaga dalosante. Concert. Basta, di ta kalikod. Tanong sana ka mairaman ng maslab. Namamukti Mildred nga nagan naman ang name indagas ko iti balayda. Fresh graduate. Damo na nga bulan nagtrabaho at nabasamutin. Naitad na kanyak manong name dinawat ko ti cellphone number na. Inawagak manong name iti may isang arabi katni. Ala, sir. Agama nagkaredi nga rabiya, nga panangilogan mo kaniya. Sana ka makaturo, pampanunutin ka. Huh? Adda asawa ko. Amok adda asawam. Ngimam mo. Mas daawak mo iti bagik, no apay nga, no kaanuak pa nga na in love. Sikapin adda asawa na. Naituhin ko nak. Basta lakit ipaminsan ko lahing saan kuntong serious when saan kuntong alulitin. Kahit napasama ka nagunod ko ti amin ni Mildred manong nemi. Nagmaymay sa tibagimi, inted na ti kinabirhen na manong nemi. Inted na talaga ti kinabirhen na. Oh! Sana ito ang babawi. Larry, hanak ito ang babawi. Pasensya ka na. Barbaring ko nak, no? Talagang sikat makatulong ka na kami, Mildred. Barbaring. Ngaan niya. Saan kun nga imbaga manong nemi? Ngayon dedi lang nga rabi, saan kun nga inulit? Manong nemi? Aging ka nga iti panang tagikuwak kinisel yung asawak jak amono apay nga ni Mildred kada iti imagination. Aging nga kalpasan ti talo nga bulan kasta ori tiragsak ko iti padamag ni Celia. Adan! Ana? Adamanen? Nadatang nga manen? Haan? Talo bulan na yan masigugaon. Wow! Pagpaisugaya! Nagsasarunumot ten ti talo manon nemi. May sakit gudwala nga tawen ti inauna ni June. Kasi marunong manon nemi ni Joy. May katlo ni Jennifer. Gustunan ti talo kuna ti asawa. Iso nga na di problema may panggap iti anak ket nagkaanak kami matlaeng. Ngaging kasari gitoy, limad pa lang iti asawa nga nangaramatak iti sa bali nga babae ket day tati sukar na. Husto gayan ni kumpadre Manduman. Ita manong name ket naragsak kami siyempre iti asawa ket nagtitalungan anak mi sa na problema digiti anak taadan anak mi. Dito nga ron ti ababa nga pagkasalitaan lagip tinapalabas ko manong name ket nagkamar unay ti anus mo nang ibasa. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Larry iti Ilocos no. Tingkay na buyan ang ngigan papagayam ket may isa kadagitintay pagpilyan para iti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Nobyembre maudi nga lawas ganti panagibasa kadagitay surat nga success story
para iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, kaya di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel a premyo. Yeah? Okay? Kaya siyempre, thank you kada kita madamang agbuy-buya kaniyak. Sabi ko mata, na-share yun ito yung programa tayo. Iti page ni Paring Ray, kung saan nyo pa yung na-share, yan, i-like yun, kung saan nyo pa yung nag-follow iti page ni Paring Ray, ag-follow kayo kuma, kaya doon ito naman i-upload iti YouTube, dito yung video tayo, paki-share, paki-like, and nag-subscribe ko at YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Okay ba? Okay, kahit kung ipalagip nga agkakadakkel na kiti premyo, na kita'y mga bak. Kada ito yung alawas, intay ito ni Waragawag, tinapili nga best letter of the month of November, na ito 11th grand finalist tayo. Sa ito ag-replayan. Kahit takayong agbuibuya, agdingdingeg, makipagpili kayo tumit para iti 50% nga viewers can listeners impact. Anya taramidan nyo, ipakamukto ka na kayo nga agbutos kaitan. Na sinubutusan nyo, 5, tigbutusan nyo. Top 5, nasunod kayat yun, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Yeah? Dahil sunto pa iti pag-ibasaran data, kada kiti judges, decision, kabsat. Ablawan tayo man ni Fe Ragucus Bacani, ni Mirna de la Cruz, ni Erlinda Estabilio, ni dadumapay ng agbibuya, ni Josephine Stango, ni Fe Ragucus Bacani, yan dadumapay ng madamang agbibuya kanyak. Salamat for watching. Kagayang kapsat, kahit padaanan nung madamdama ko na kumangam na ag-duty kita. So nga, ito na malamlangan, di pa nagprograma tayo, ti Idi Kalman Laing nga programa. Kaya, Idi Kalman Laing. Kaya kasamaten, nga padanan dag iti lagip tinapalabas. Ni Carmen Pagi, iti Israel, thank you. Erlinda Palakpak, Publico. Iti Rome, Italy, ni Roel Cadawas, iti Delano, California, Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Delpina Danao, iti San Francisco, California, Nelia Ramirez, iti Hawaii, ni Ernest Buduan, iti Hawaii, Teresa Balmaceda, iti Hawaii, ni Femia Manglanan, iti Cagayan, kasabat ni Susan Dosono. Thank you. Hindi pa nagbuyayo. Salamat po.